Udah pilih nih. Sini stop, mana rumah itu? Ya, burung depan nih. Karpidol. Tulang. Boleh saya non kerja mi. Duko aja sih sudah. Oh, lu tulang. Lisda, dulu mau dapat tulang. Nang mahuway. Pwede mo yung kape? Nung tulang baru namanya. Bah, ada nggak baru? Karpidol, betul jawaban ku coba. Bebas tok tidak baru, nengar sudah onokku. Soalnya udah baru, nengar sudah onokku. Enggak mau ada tadi kok, kelan. Ayo begini aku ni larin na aku mau kerja tu sudah ngam. Ada apa orang kumu lah. Kau mana orang kumu lah bah. Kalau tunggu ni boring kumu lah. Kau buat tu. Orang mahu ide ni. Kena sabar ni mulu be. Parah ni baru dah. Olo bapak. Dah baru kumbah. Kasih dong. Nung tulang. Coba dah. Hidup 2000. Mate 2000. Aron, Mate. hidup dong. Hidup. Mate. Mate. Angkat tuh. Angkat. Gas. Mate. Hidup. Ada. Mau balik mo? Oke. Baga anak burus na budari ito. Anak burung na dia, Bang. Mana kape manorto pongi. Oh, udah ada deh. Burung si kajang deh, Bang. Si kajang ni dia. Nama balui. Barat siguro kape kape. Jadi harus gurap kayak apa? Tameton. Baca mitom mak, ate. Ada pe wala do. Sangat dia. Tameton. Wa man ulo. Adigan tagas. Malam mo ma takari joy. Bala na Okay, kulang dua gas. na easy. Tagasak jo. Wala. Kanar din mo. Yun na udah mo lo. Aku di jauh. Oh, jangan mo. Lewat. On motor ni kejeng ni, Pak. Bah, baca sonar macam itu. Eta mah sonar itu kita. Eta. Oh, lo. Betul juga, tas sih. Dang nung tas tulang. Bah, atong tinggal di jauh ni. Terbalik macam bah. Kasih talap. Oh, lo tulang.
Betul macam ni bu. Bering kita ni lamari mang na di kita ni meja ni. Oh, ala tulang. Tas Nabi dong. Oh, mari sih masuk ke penak kini. Oh, dah tulang. Lalu pada nak kini. Iya doh. Oh, lo masuk nak tulang. Tolong macam apa? Oh, tulang.